Učešće na Kosovu samo što nije počelo. Stići ćemo Teofane za minut. Stiglo pismo, piše sultan knezu Lazaru, tamo dade zemlju svoju i Gračanicu, tamo dade ključe grada cara Dušana, tamo vojska pije vode oko Prizrena. Čika Lazar gleda svoju lepu milicu, krajem oka traži sina ime Zimicu. S desne strane stoji Miloš sa viteza dva, gledajući u ikonu knez odgovara: Ne dam zemlju cara Dušana, ne dam deco ni kamena s dvora njegova. Čekam njega ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju.